ndeto ingi nandi agwati mbaru ba uria warujaira giti kia ubunge Imenti South Gideon Kimathi ni bakathite tagaria riawe ria kugwatanira na gavana wa Meru kiri uriti bwawe Bwangu Kimathi uria kiri thirikari nthiru kinya ari munene wa Ritungugi ndene obisi ya gavana na araikinyirio obisi ya gavana Kawira na bairi baba boneka kugwatanira mutugikare na kurikithia. Arambe! Gavana ni mema! Arambe! Gavana ni mema! Ni bamwe bagwati mbaru ba Gideon Kimathi uria warujera giti kia ubunge South Imenti kiri kithurano kithuruna kiama kia Mbas na no wari murungamiri wa Ritungugi obisi-ini ya gavana wa kabere Kiraitu Murungi negoro nyuma ya Kimathi gutirimana na gavana Kawira Mwangaza agwati mbaru bae ni bone ni kikeno ikinene ni ngwataniro iu mbuge ni bwega kiri Madam Kawira kuona no ni bwega banywe saina bwana Gideon Kimathi na nandira turonere muthenya jwa igoro bakethenie batwi turakenere me South Imenti onde ni rakenere tira akiama bambas kuma South Imenti twi tayari gwitania na Ngugi tutongeretwe nura wari mujumbe to kama kiambas Mheshimiwa Gideon Kimathi ito support handshake yeu na ere revelation ikarikite kingavana wetu kairembere Kimathi Gideon ni bwega muno nuntu bwa kwirutaniria kenda bakarande amwe na Kawira Mwangaza nonto ndi na imani iri Ngugi ya Murungu nonto Kimathi na Kawira kiri siasa bale antu bale kando muno mtu na mtu welagia lakini Murungu no munene na aringanire antu bau barota umwe bathogania umwe bakethania goro utwetura mama tuli team GKM ikuguroga twaguririrwe goro Nkoroki bakiuga gavana Kawira na kinyete tagarira mutongirwa mongo Daktari William Ruto la kugwatania atongeria bonde ba mirengo mwanya mwanya itokuona mwito jwa rais wetu William Samoei Ruto hakurikia na kujukia gite na ageririe kuga antu ibacokanire anjeria kujukia antu babia mabionthe iringanaira na anjeria kinya gwita babia mabia binge aiba eja Ngugi na twina wiregerero antu betu ba South Imenti iju mwito gavana Kawira bakwenda kuonia antu ba Meru bena Gideon Kimathi endere bararekiria kuonekana banywete chai bare hamwe indi tunyara leanje zonokagia ante tonde bonokaga baba batigere batironoka bena ndauti ibeje pamoja twetikanirie Meru iritiro Ngugi ni utongeri wa Mheshimiwa gavana wetu Kawira Mwangaza so Kenya kigwatanira Kameru nyewe ithire gwatene na example ithire South Imenti so ibo bwega ngai atharime handshake yeu na atethie ite kuraja na muthia buruki ria gwati mbaru baba Kimathi ni ati Kimathi na gavana Kawira bakagwatanira barita Ngugi obwega no Gideon Kimathi kuma tene ari chairman wa county council ria ciari acoka tukweja gipindi kia MCAs ara deputy speaker county assembly yetu Meru ni mtu wije mantu jara bwega na acoka igitenera gavana Kiraitu Murungi a chief of staff kwa wankwenda kuga secondary je gwetwa Meru county Kimathi ni principal ongani no karite secondary tagoma Gideon Kimathi huyu ni manager ni administrator ni mtu wa kuunganisha watu ni mtu wa kusomeza watu bila nchi inaenda wakishikana na mama serikali ya mama itasimama imara Kimathi mbere mani manager Kimathi ni mwalimu Kimathi muntu yeye consult na mantu ya karabwega ko twina Kimathi twina nchamba mbithi na nyaba karinga bara baromba iti kijabo gatigwa nyuma ibauga Arambe kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia Wero Juma ria kwa ritwa ni Mutugi Kare.